Omukoro gwo kutongoza empakezi gwabaho omukasheshekeri izoba ari Country Cinema gwebembiro Michael ni Manyanta ori president wa Mbarara Youth Volleyball Club abatebekanisa b'empakezi Joseph Odongo kuruga mu Uganda Volleyball Federation n'abandi kuruga o microfinance support hamuna na Country Cinema. Aba bahamya timu 5 zabashira n'abakazi zo kuza kweta mu mpakezi zebero 2 a weekend jo murembo Mbarara aho emezano y'ukwija kuzanwa achayika cheka ntare hamuna kamukuzi. Empakezi zikaheruka kutebekanisibwa omuri burenge rw'izoba magwe 2021 kandi ezo mwaka ogwire zitebekanisibwe omuri Iganga aho zasingirwe Orange Blockbusters hamuna na Sport S. The hosts so far as an executive were impressed. Things are moving according to plan and according to times and according to timings. Club ya ubushobozi umwaka okubasa kutebekanisa empaka za National Club Championship. Ekitaka bahoga omumpakezi ekitumere kibiyeho kandi kibinchiza kubaho omwanya uko gwambaga. Tukatunga gatana ya teams zeza kumfaminga kuja kuzana championship ngeke tutunga shatu abrana mwenda bakunyasha tulita konkati twine teams 54 ezahiriza kumfaminga kuja kuzana empaka za Club Championship. Tuza kuba turi mu kishayi cyakaceka, tuza kuba turi mu kishayi ecyantare, tuza kuba turi na kamukuzi mu kishayi cya district. So omuzano guno gwamani akwa buli omana ndakusinga empakezi kubasa kucicira Uganda mu Club Championship inga empakezi za club a rengo rwa Africa. Omusinzi w'empakezi naweza kweta mu mpaka za Africa.